Uš. Što je poriluk? Što je poriluk? Što je poriluk? Što je poriluk? Poriluk je biljka srodna luku, češnjaku i vlascu. Poriluk je dvogodišnja zeljasta biljka visoka 85 cm. Odlična je u varijevu sa krompirom i slanutkom, ali primjene su mnogobrojne. Što je poriluk.com? Što je poriluk? Poriluk.com je stranica od koje počinjete dobar dan. Evo nas ponovo u Poriluku. Poriluk je jedna simpatična web stranica udruge Spirit koja priča o tome što se događa u Rijeci i okolici. Poriluk, po Rijeci gledaš. Kolegice, kako smo danas? Jako dobro. Ti si uvijek dobro. Smiješak ti oko mikrofona trči. Da. Šta ima na tom našem Poriluku? A na tom našem Poriluku ima uvijek svašta. Sve što se po Rijeci događa, bilo da su neka predavanja, događaji razno razni, da li neko nešto izlaže, da li piše neke članke, da li bloga, svašta se tu može naći. I dobro, ko nama izlaže ovaj tjedan? Šta izlaže? Kome se izlaže? Ovaj tjedan izlaže moja malenkost. Postavila sam izložbu u Makrovegi u Matije Gupca 7 pod nazivom Povratak sebi. Pa tako, to je neki moj ispušni ventil koji na kraju izađu kao slike obogaćene tekstom u 100 boja i tako, koga zanima može doći pogledati. Izložba traje, Makrovega radi od 9 do 17, da. To je klub u kojem se jede vege. Da. I ti to mene provociraš, uvijek kad nešto radiš u negdje gdje ima klope. Da, znam da si gurman. Šta će moja Kemba na to reći? Aha, vidjet ćemo. Dobro, znači izložba nema klasično otvorenje, ona je otvorena čim uđeš tamo, naručiš 2 dobre polpetice i još nešto lijepo za klopu, pogledaš po zidovima, na zidovima je šta? Na zidovima su, glavni motiv mi je srce. Uvijek napravim srce, reljefno je, koristim začine i sjemenke. I isto tako na slikama stavljam stihove, odnosno tekstove koje sam tijekom par godina dok sam meditirala dobivala spontano. Tako da, evo, može se i gledat slike, može se pročitati nešto, može dobiti neku ideju ili nekakav klik. Pa ja dobijem odmah ideju, ako mi recimo nije možeš da naručim dovoljno dobro, malo moćim sliku zbog tih začina. Joj. Ili su prevelike za to? Prevelike su. Dobro, onda ćemo samo gledati slikice. Hermina Grbac izlaže u Makrovegi u Rijeci, to je vege restorančić, vege klub u, kako smo rekli, Matija Gupca 7. Točno. Poriluk.
species lania crigo jeki Haishini ervagandi manugo gasi ferrari Haishini don raskelis haishi ego pleasure Godani kansua margin dua Samshita mapa serini Se gianna niera viscere Gogiga resta herkari Vieni schiedes karla Godani kanishko trenari Vischi groba ganse jogo Dani förlånskar ski Arten rådsen balla morgon Landet torg och gerari Poriluk. Kako Poriluk priča ne samo o tome šta ima po rijeci, nego priča i oko rijeke. Oko rijeke je jedan veliki prsten, po mom mišljenju, bar 100 km koji gravitira. Ne onda smo mi svih prisvojili, to ne bih sad to htio reći, nemojte mi stavljati usta na šta ja nisam mislio. Nismo mi svih prisvojili i nećemo se odcijepiti, bar ne za sad. U Delnicama, dakle, imamo Magic Night. Evo, sad će mi Hermina pomoći da objasnim što je to Magic Night 29. listopada u subotu u Delnicama. Hermina, što je Magic Night? Pa evo, Hrvatske šume, uprava šume podružnice Delnica otvaraju po prvi put, znači u biti obilježavaju noć vještica, Halloween. Organiziraju događaj koji su nazvali, znači, Magic Night u pansionu Lovački. Program počinje u 11 sati ujutro i traje sve do 11 sati na večer. I što su sve te vještice? Tko su sve te vještice? Šta rade te vještice? Koga čarobiraju? Pa vještice se nekako povezuju sa nečim okultnim, ali u biti pravo objašnjenje za vještice je vješta žena. To znači vješta žena. To su žene koje su davno u prošlosti imale saznanja nekakva i mudrosti za koje drugi ljudi nisu imali. Znači, čekaj, sad su muški bili ljubomorni pa su ih onda palili ili kako? Da, naravno. Naravno. Ne smije niko znati više od mene. Previše toga su znali, da. Evo. Organizatori su uglavnom okupili renomirana imena iz svijeta alternative. Uz to se izabire najljepša izrazbarena bundeva školaraca i predstavlja se vrhunska kuhinja pansiona Lovački. Također, znači, posjetitelji će moći prisustvovati besplatno brojnim predavanjima i radionicama, kako domaćih, tako i inozemnih gostiju. Moće se isprobati Magic Menin nagrađivane kuharice Lucije Oškere. Isto tako moćete probati magičnu štrudlu sa bundevom i sirom. Biće tu i plesa nakon predavanja i radionica, znači i to trbušnog, to je trbušni ples. Da, a u večernjim satima za mišljenje i Magic After Party. Sad vidimo šta se tu još sve u Delnicama događa. Znači u subotu 29. listopada na Magic Nightu, evo, pomogne mi Anđeli, Theta Healing, 5 terapi programi akupunktura, anđelski tarot, očitavanje zdravlja članova obitelji analizom forme prostora i upotrebe boja u prostoru, kako popraviti i osvijestiti odnose s drugima, ključ harmoničnih odnosa, konstelacije ja i novac. Imamo isto tako gostovanje svjetski poznate astrološke škole iz Beograda, financijska astrologija, zatim emocije, partnerstvo i seks. To bi moglo biti zanimljivo. Apsolutno. Onda paralelno s predavanjima posjetitelji će moći isprobati tretmane, znači snimanje aure digitalnom aura kamerom, bit će tu i gong kupka, tretman reikija, rekonektivno liječenje, astrološke konzultacije, feng shui, upoznavanje s energy healingom i tako dalje i tako dalje. Meni sve što tu nije jasno kako ste uspjeli prašiti u jedan dan. Nemam pojma. To zvuči kao cijela godina. Da. I zvuči dobro. Imam dojam da će biti jako intenzivno i zanimljivo, ali dobro, ljudi će moći izabrati ono što je svakom od njih najzanimljivije. Tako, a da si ne mislite kako do toga i zašto do toga i da sve ovo popamtite, možete doći jednostavno na našu stranicu na internetu poriluk.com i vidjeti sve ovo što smo nabrojili, kad je što, točna satnica, i naravno organizatorici Ines Bolkovac se javiti na njen mail jer se treba prijaviti za određeno predavanje, naravno da bi gospođa mogla vidjeti koliko ima za šta prijava. Da, a tu su još i određeni popusti koje možete onda koristiti, ali samo u slučaju ako se prijavite.
tako se u Delnicama dešava ove subote Magic Night. Delnice zvuči ovako na lijepu šumu, čisti zrak. Na šta ti prvo pada na pamet kad se to kažem? Pa ne znam, na povezanost sa prirodom, na čistoću, na svježinu, znači sve suprotno gradu, recimo. Na mir, tišinu. Mir, tišina, da. Čisti okoliš. Čisti okoliš. Moram ti nešto ispričati. Reci. Nešto strašno, neće mi vjerovati. Reci. Znaš što sam u subotu radio? Ne. Kupao sam se. A znaš što sam još radio? Šta? Mislim, kupao sam se u moru, perim se svaki dan, nisam na to mislim. Kupao sam se u moru, bilo lijepo sunce, ali to nije toliko iznenađenje. Već je jedno drugo. Koje? Našao sam šparogu. Šparogu ovo doba godine? Da. Pazi, 23.10. koji je datum. Ubrao sam šparogu, ozbiljno ti kažem, lijepu mladu šparogu, 30 cm visoku, bila je sasvim ukusna i tako, eto, malo je fulala. Wow, definitivno. Znači, događaju se definitivno promjene, kako kod nas, tako i u okolišu. Da. I onda sam razmišljao malo o tome, da to mogu gledati sa dva načina. Jedan je način da ono što svaki dan ti padne pa mi klima se poremetila, više jadna šparoga ne zna kad će, sad će trešnje 1.11. i onda na što onda kreće? Benica za novu godinu. Znači, umjesto bundeve. I tako. A mogu gledati pozitivno, mogu gledati da me šparoga obradovala, da sam imao jedan ekskluzivan moment dodira s prirodom, da me nagradila zato što sam se kupao i prepustio moru u sumrak jeseni. Malo pjesništvo. Šta ti kažeš na moju šparogu? Pa, mene to u biti vuče na jedno drugo promišljanje u biti. Koliko smo sposobni svaki dan primijetiti tako neka čuda, neka mala čuda prirode. U biti koliko je naš koliko su naše misli zatrovane sa raznim negativnostima i koliko u biti pažnje pridajemo onom lošem što se oko nas događa, a u biti upravo zbog te pažnje prema lošem zanemarujemo i u biti smo slijepi i ne vidimo ona čuda koja se u prirodi događaju. I nemamo osnovnu zahvalnost za tako nešto lijepo što nam se desi. Točno. Što nam dan napravi boljim. Naravno. A sve to što se lijepo desi daje ti jedno ispunjenje, daje ti jedan osjećaj da je sve onako kako treba biti i jednostavno pružati jedan razlog za sreću više samo kad biš bio sposoban to vidjeti. Znači okoliš nije samo smeće i sakupljanje recikliranog otpada? Ne, okoliš, odnosno briga za okolišem, odnosno sa ekologijom općenito, po meni treba početi iznutra od nas samih, sa ekologijom naših misli, naših emocija. O čemu pričamo kad smo sa kolegicama ili kolegama na kavi? Da li pričamo o boleštinama, o kreditima, o problemima ili pričamo o nekim lijepim stvarima? O šparogama. I o suncu. I o suncu, i o vjetru, i o galebima i ne znam šta. I o tome kako je život lijep. Točno. Ok, i sve što nam ostaje onda da okrenemo stranicu koja se zove porul.com, kliknemo 2 puta na nju i vidimo što ima sve od najava svaki tjedan u Rijeci i okolici. Hvala, vidimo se. Vidimo se. Ćao Hermina, hvala ti. Ćao Denise. Dans les villages, l'eau et les hommes avaient disparu. Les femmes pleuraient, tremblaient devant la sorcière. Kirikou se savait où trouver notre grand-père. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Sur la route des flamboyants, du haut de la case Caraba, les fétiches surveillent le village. Kirikou demande pourquoi Caraba est si méchante. Kirikou, mon ami, nous a redonné la vie. Kirikou n'est pas grand,
mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Što je porluk? Što je porluk? Što je porluk? Što je porluk? Porluk je biljka srodna luku, češnjaku i vlascu. Porluk je dvogodišnja zeljasta biljka visoka 85 cm. Odlična je u varijevu sa krompirom i slanutkom, ali primjene su mnogobrojne. Što je porluk.com? Što je porluk? Porluk.com je stranica od koje počinjete dobar dan.